Pripoznanje Slavka Sabadoš na predkladanje školi dostali školjare dvoch oddeljenj v 4. klasi, Darko Provči i Rebeka Seman, a z 8. klasi Martina Afić i Tereza Budinski. Pripoznanje z menom učitelja Janka Olejara za najljepšo školjara maturanta u ruskim oddeljenju gimnaziji dostala Tamara Budinski. Pripoznanja školjarom uručela sekretarka društva Irina Papuga, a prisustovali i predsjedateljke resturske sekcije društva Vladimir Dudaš i supruha Janka Olejara Irina Olejer. Avtorski prikladniki zbornika robotov studija Rutenika 20 dostali avtorki Kristina Malacko, Marina Kološnjaj i Tatjana Govlja, a tiž i otec magistar Mihajlo Malacko i otec Mihajlo Šanta za svoje napisi o prednjakoh RNPD, ktoré osnovane prave na Deň švetočnosti 2. julija 1919 roku. Z tej nahodi Irina Papuga Kiresturskej parohiji pridala podzekovanje i prikladniki knjižki Leoni Laboš Hajduk, Ceplos Djiloh, Perli Slovoh, čijo vydanje financijno potrimala i tota parohija.